Unsay maayo diya ka madamlag. Medyo mingo naman ang atong payag pero sige lang padayon lang gyapon ta. Karon aton po isagit atong mga kaigsunan diya sa Samogita. So unahon nato si Aldrin Banwa Solamilio. Brad, shoutout nimo diya Brad. Og sunod ang atong mga silingan sa una diya sa Purok 2 Samogita, silang Dona Ada og si Silver Liena. Shoutout diya ninyo mga silingan og amping lang mo diya kanunay. So karon mga kaugmadamlag atong pangutana mao kini. Unsay basabot sa pasumbingay nga naulahi sa duyan? So kana komenta sa ilalom. Bahalag nagagamay ta, padayon na ta. Ako Osbon, naulahi sa duyan. So gamay pahimang no, mas maayo pang mudungo og magpahiubos kay ang kinabuhi mas malinawon kung kita masinabkanon. Daghang salamat mga kaubandamlag, padayon lang ta og God bless natong tanan.